Ujumbe wa Mungu nyakati za mwisho. Ukweli ni kwamba Mungu mwenyewe kipindi hiki kinahitaji umakini mkubwa sana. Ni hatua ya mwisho kabisa la hitimisho la yeye taka kuchukua kanisa lake. Katika nafasi yetu kirudi katika kitabu cha Luka ile sura ya 12 mstari wa 2 na wa 3, leo nasema kwamba hakuna lolote litakalo kuwa limebaki bila kuwekwa wazi. Kila chochote kilichohubiriwa uvunguni kitawekwa hadharani, kilichohubiriwa gizani kitawekwa nuruni. Chochote kile, kama ni dini yoyote, kama dhehebu lolote litawekwa wazi, kila mtu atambue, na kila mtu anapaswa atoke na kuweza kuingia katika kujiandaa kwa ajili ya unyakuo. Njia ya Mungu ni moja ya kuingilia unyakuo, ni kwa Yesu Kristo, wala si njia nyingine. Nitaanzia katika sehemu ile ambayo hasira ambayo imetokana na shetani, ambayo imesababisha yote haya. Mungu yote anaiweka sawa ili muweze kutambua ni kwa jinsi gani Mungu alikuwa makini kuangalia kila kitu kinachofanyika ili kuweza kukuweka sawa. Huu ni utaratibu wa Mungu mzima ambao anatengeneza jambo hili. Hata na mimi kusimama si kwa akili zangu, ni kwa yeye tu. Pale Yesu alipofunga siku 40 usiku na mchana, shetani akaja kumjaribu. Lakini shetani alipomjaribu, Yesu akamshinda shetani kwa neno la ushuhuda. Lakini tangia hapo leo tunasema kwamba shetani alimwacha Yesu kwa muda. Ina maana alimwacha kiporo. Baada ya Yesu kuhubiri injili akawa ameachia mitume, kazi iliyofanyika ni shetani kuambatana naye katika kupambana na wale mitume ambao Yesu aliwaachia neno. Unajua, Mungu alimwachia mwanadamu neno, ndiyo silaha aliyompa ili katika silaha hiyo aweze kusimama. Mungu anasema kwamba shika sana ulicho nacho, na anasema kwamba neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwenu liweze kusaidia kipindi cha mapambano. Katika nafasi hiyo shetani alifanya ziada kubwa kwa kupitia mfalme Konstantini, akawa ameua Wakristo wote na wote walioamini na mitume walipoamini wote, hakikisha kwamba wote amewaua na kuhakikisha amefuta neno lote ambalo Mungu Yesu alikuwa ameachia mitume. Akawa ameacha uwanja wazi, yani dunia nzima akubakia neno lolote, sauti ya neno ambayo ilikuwa inaweza kuthibitisha habari za Yesu Kristo, bali neno libakia kwenye maandiko. Katika nafasi hiyo walikuwa wanaandaa mpango mzima. Katika nafasi hiyo aliweza kuandaa uwanja kwa ajili ya maandalizi ambayo ya kitu anachokidhania kukifanya katika kitu hicho, ilikuwa ni kuandaa zile dini ambazo tayari ilikuwa ni mpango wa shetani kwa ajili kuwaletea wanadamu. Ni kweli shetani hizo dini atakuwa nazo, hatukujua habari za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi katika mabara mengine, na tangu mwanzo watu walikuwa wakiabudu mizimu, chochote kile walichokuwa wakiabudu. Lakini kuletea habari za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, wanadamu wote mabara yote walikuwa hawana. Kumbuka kipindi hicho teknolojia kuweza kusafiri kwenda mbingu sehemu zingine, bara mwingine, ilikuwa bado iko chini. Kwa hiyo taarifa zote za Mungu hazikusafiri, bali ibaki kule kule upande wa Israeli. Katika nafasi hiyo shetani alianza mpango mzima ambao aliandaa kwa kuandaa dini, akawa ameshikisha na utaratibu wa dini, akawa amefunika akili za watu wakapokea, na akajua kwamba hili jambo litafichua, litakuwa la asili na hakuna atakayetambua. Lakini Mungu mwaminifu, ili jambo ameliweka wazi katika nyakati za mwisho, ambaye ameweza kuzifungua kujua kwamba zote tekniki alizozifanya kwa ajili ya kuweza kuwashikisha watu, kuwafunika kwenye dini, lakini jambo limeweza kuwa mwisho. Ndio maana niliwaambia kwamba mtu asitegemee dini, kuiamini sana dini yake mpaka nitakapokuwa nimemaliza ufafanuzi kwamba nitaka niweke wazi kwamba kila dini ambayo Yesu zilianzishwa na misionari wa Islamu wakatuletea, Waarabu wakatuletea dini ya Kiislamu, na wa misionari wazungu wakatuletea dini ya Kikristo. Hizo dini mbili ambazo tulizipokea, lakini unakuta Yesu Kristo katika Mathayo 28:18 anasema tena injili ya ufalme wa mbinguni itahubiriwa ulimwenguni kote uweze kuwa ushuhuda. Ina maana lakini tuna dini ambazo injili tulizonazo tunaenda nazo mpaka sasa, kama zile za kwanza, ina maana tulizonazo hazina kazi. Ndio maana hapo na kuweka sawa kwa usije ukategemea dini yako ulionayo mpaka sasa hivi haina kazi mpaka sasa. Hakuna sala, kumaombezi, hakuna sifa ambayo imefika mbinguni kulingana taratibu nitakapokuwa nimeendeleza hapo mbele kulingana kitabu cha Waefeso sura 2. Na Mungu akubariki. Bado tunaendelea kama nilivyokueleza hapo kwamba mpaka sasa mbinguni
hakuna sala, hakuna maombi, hakuna maombezi, hakuna dua ambayo imewahi kufika mbinguni. Ni kwa sababu gani? Tukirudi katika utaratibu wa Mungu, kama Yesu alivyoondoka, kanisa akaacha mikononi mwa mitume, wale mitume wakawa wamekufa kabisa, wamekufa wameua, akawa kisha amefuta neno lote, amelimaliza. Ina maana kile kipindi cha kwanza, ile neno la kwanza, na wale waliopokea ile sala na maombi, kitu kilichofanyika mara ya kwanza, wale mitume na ile sala na maombi, kila kitu, wale wa kwanza wa mitume na wale waliopokea mpaka sasa ndio tayari wapo na sala zao na jinsi wana utaratibu wao ndio huko mbinguni. Lakini mpaka sasa, baada ya kuingilia shetani, hakuna chochote kilichoendelea. Ni kwa sababu gani? Shetani alitukisha. Biblia inasema shetani ni inamuita mfalme. Biblia inamuita shetani mungu wa dunia hii. Katika nafasi hiyo, kama shetani alitumia utaratibu akaingiza dini ambazo tulizipokea, ambazo zilikuwa hazijakamilika katika utaratibu wa neno la Mungu. Na ukijua shetani yeye ni mshtaki wetu wakati wote na dakika yote, yeye anakutafuta, hawezi kukosesha. Katika nafasi hiyo, shetani asingeweza kukuruhusu uweze kuwa mkamilifu katika neno la Mungu, kwa sababu yeye anatafuta wakati wote, hawezi kukukwamisha na kukosesha kwa Mungu wako. Katika nafasi hiyo, shetani alituvalisha dini tukawa tupokea ndio taratibu ya kidunia, kama tulivyosoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 2. Nitasoma kidogo hapo kitabu cha Waefeso, ujue kwamba kile kitu ambacho nakupa na Mungu anakiweka wazi ni kwamba lile neno ambalo lilikuwa ameachia mitume halikuendelea. Kilichokuja kupokea na kuja katika mataifa ni kitu kingine tofauti na ile ya kwanza. Ndio maana Yesu anasema tena injili ya ufalme itahubiriwa. Katika nafasi hiyo, nikisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 sana na nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambalo mziendea zamani kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, leo yule ataendelea kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao na sisi sote tulienda kati yao, tulitimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa watoto wa tabia ya hasira ya Mungu kama nao wengine. Lakini sasa ukiwa tayari umeshakuwa mtoto wa tabia ya hasira ya Mungu, uko kwenye hasira ya Mungu, na tayari hapo uwezi kupeleka maombi, uwezi kupeleka sala, uwezi kupeleka chochote mbele za Mungu. Kwa hiyo katika nafasi hiyo, muda wote kipindi hicho chote kimepotea na hakuna dini, hakuna chochote kilichoweza kufika mbinguni. Ndiyo maana Yesu anarudi katika ile njia ya kwanza, tuanze tena kwa upya. Ndio nasema kwamba usifanye mioyo yenu kuwa migumu, usiwe moyo mgumu, bali uwe na moyo wa nyama wa kuweza kuregea na kuweza kupokea kile kitu utaratibu wa Mungu aliyoweka. Na katika nafasi hiyo ndio nafasi ambayo Mungu anakuwekea kwamba turudi katika neno lake, kuangalia ile injili ambayo Yesu aliachia mitume. Sasa tunaonekana sasa tumekufa baada sababu tumebeba itikadi za mfalme wa uweza wa anga, roho yule anaitenda kazi sasa katika wanakuasi, ambao na sisi sote tunaenda kati yao, kwa sababu hakuna anaenda katika utaratibu na kusimama katika neno la Mungu kama inavyopaswa. Katika nafasi hiyo tumepoteza nafasi hizo, na Mungu akubariki sana.